Ngelamun wae aing. Aing tinggal ke Bogor, Ci. Bae mah, tinggal teh lehan. Pikir atuh kusia. Bertahun-tahun aing go Bogor ditinggalkeun. Karunya aing ngeulin ieu. Usaha budak mah dicoba da sia. Eta kudu telok cangkeng. Beungeut teh kasepan ge aing. Jauh ya? Jauh. Amat. Laki naon beungeut mah kok sebelah garing. Naon ka dieu? Jangan budak aing hayang ngopi, aing kapangisi di dieu. Terus tinggal di dieu aing. Ci. Aing minta bantuan ka Ci. Bantuan apa, Pak? Kita jadi kau gak aing. Hah? Pego emang aing naon emang aing? Gila aing dari Indonesia hei. Oh, jadi nanti. Aing bareng jomblo teuing. Banyak aing, maaf. Orang makat di aing. Ka mana? Hah? Orang pesta. Menghilangkan sedesia. Bener. Dugem orang dugem mana? Party, mantap itu aing bareng. Ayo. Hai siap. Ayo. Aing daripada di bosan. Ya heuh, urang nek. Urang makan gitu. Oh. Aing bosan dan dari si Dublek main cacing kayak cacingan aing ngolor kan. Buset eta cacing gede amat. Salabatan orai kadut. Tuh Win, kamu mau naik geus gede Win. Buset. Kamu udah pas mulu. Udah amat ah. Panas. Aing mah aseulah Dublek siapa main wae eta. Langsung gitu. Tinggal ya. Iya, tapi kurang. Boleh dia tunggu lah ya. Boleh lah. Wah, slow, senang. Tak putus mah jadi. Nek. Isu Nek. Naon Nek? Isu. Naon sih? Kasih banget. Naon? Kasih banget. Beneran. Kalak nyaho. Emang aing ngekasep pas beung lancar anjir. Naon sih? Itu beli. Wow, Be. Kalau kunaon? Aing kudu sing ka Bogor. Sing sabar we nya. Cici eta. Air. Tại sao? Kenapa? Gila jadi nanti ah. Beli sekali. Ayo tergalauin. Kalau kenaon di. Sih nggak bobo. Lebaran teh ya itu. Ya aku jadi kosan stres jadinya teh. Jadi ngeluas. Ya banget. Itu tuh. Bau cari. Saya kena. Kan siapa sekarang itu emang ah. Makasih dah. Ya lo merendak deh. Itu kan deh. Ini.
budak kunaon? Stres lu langsung diputuskan itu tadi. Jadi kos itu sih gak pengen rumah kemarin. Tadi datang dia. Datang naon? Eta, non ngaranna. Ngaranna geus. Bener eta mah geus. Stres kos naon? Stres ku awewe. Eta cenah boga ka aing. Embu aing. Malah lalaki naon aing. Nya lalaki boga ka lalaki. Heeh, tidak aku maneh ngeup jadikeun bencong beureuh. Panas amat sih. Panas aing amat sih. Suasana ini. Suasana Aisyah mah. Kita di rumah budak tuh tadi. Ikun, kita mah diputuskeun. Itu tuh. Stres ayeuna di. Heeh tah. Ini. Korek amat sih sia. Soal korek itu. Ya sudah kasih. Udah kita mah bungun. Korek emang udah kita mana? Gitu ego. Eta tadi urut ikun di dahar dilepetin kadinya. Nyawa yang dia dah. Cuma bejaan sih parah. Ngerek ngebejaan eta tadi sih kok ngedahar wae. Cuma parah emang gua kebaturan ge. Salah sia eta salah sia main dahar wae tadi haus bego. Haus bebeuteng capek aing dengan saikun tah. Mana si lompat bego? Bukan itu tuh tadi. Sieun aing ye nu manehna. Tahan dia mah. Ditahan. Ese, aing geus sieun. Isu kain neangan ta budak sih lompatan wae tadi. Dari ya. Geus ikut ya. Hah? Tadi mangkat. Tuh tadi mana mangkat? Tadi tuh. Udah ambrok. Tuh. Ini tadi ditinggalkeun. Besar. Bang tadi budak ada hari iya. Beneran. Tingkat daharan udah paling pun. Bego, budak. Yo, budak kita kunaon dari yang dia sih ikut. Daharan dia iya aya parah. Ada goblok. Lah yang boleh es wah ini eta panti dahar kemana kabur nih anjir serian we aing aduh gila sih ya udah kita tadi udah dipakai wae dari yuk terus gimana sih ya Esa jengil kusuk dahar ya. Ini tadi nginum lebih ke deui. Ih, parah bener sih mah bego. Enggak dihakan. Gitu. Kalau ada jeung cikina. Ayo. Naon sih? Itu aing. Ya, karena saya pertemuan anjir. Kita udah laki ke bawah. Cabut. Woi, tungguan.